debata sa iparkukuing mamani mangudang Pagiging atau baga-baga dari magsasaan ni Pusaka. Ay dalam budang ibadah ini, ay sa mundo pardusa dalam rangan maradot ko masama ko ni Dibata. Alay at tagal Victor dinay ni basa-basa magkite-gite siya asin rohana. Tinopon ni panukusiyon magkite Kristus Jesusi. Na binajong ko ni Dibata bahay mapangsa palasian magkite-gite makusyaw ni Mudana. Kasama po man Dibata na ligindang. Inu
igori jalan manibuku ada milan rodi na so adombe bulan. Iko masawari jumlah angka pengisi ni mahongan jadi ladani atau musuh nak obo.
Pasang yang kuma, pilihan dan napapungon, kujulo di dewata, dan pautut marwatan, maksang yang baikkan. Alih di bata manamnya di belakang lijan, oro aromani salus, silihulio nalingan, doa nasa wibasa, nabawalius. Kupasan taima, sedari leomi kami pilihan nami Tuhan. Sejarah mai jadi waktu khusus di Jerusalem. Pasu-pasu mai kena ramoni, asal upah saya kami pilihan. Pati purban ala doa di teman-teman Urian doa di Babylon. Buai berwarna di pagi di Tudik. Asal bukan dahami kurang disini leomi Tuhan. Asal mengkirkin kami mata bola di Tuhan. Mari keide Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dilompatkan Tuhan di batama